me kwano berema me ma can the whole world at the same ware 3 nti wusu ye berema ware bi ka were wona yenhwe ya je o ka chere se o se jo mahama baso abewa bia kan sa na tene se wa baso be wa ba but afena me ye you ejo so ene so be wale minister ebrin nkra be ejo we nyina ye nkomo eboa magro no ye de nti waje aduade a na people ka chere won fa ye obi eba abebuo wadi a kirache na ka chere de ya wota aginam amakrapemfo etine ode me beko mmekwan ne nwawo na anyoma ka chere ka to aniti makatawati uhu de ebe ma ho hwe mpanisi ye na ya yenso da ye de nafo ne preda bre obi nso a odan finfin bia no so mpanisi onafo uma me ne papa prikete ho afa bebi gire ne obenye bia no obenye bebi ada eya no kuretro do yesi abofra boni na ne si ewu atupabuo ehunfaso ne ntafuo awo pia o ka chere ye wa na ka ye se ubutu ire so na wala woni ni da na entuntum besi sisi echi a enkuno ne mo obo mo atupam ye de emu be ye de Minia, you se wunu abia ware besi ni yehwe wakunta brabo na won so wuti wunu abia ni kunchen a na wo ya hayo a ka so de bo wakunta konhoma obia mpe wa wo mpe oka eye nokure trodo mpanin se wunu aba wale siremu a onto na ntwe o yale o minia wunu bia esre sukra enda wo so sa na die you yo yes okrafo ba anichie nkuno ayo se kaza wonu ukura enya ka enye nu ni chibuo anya na city for me ani ganso yes okrafo afa okrafo na sa o hwe enhwe o wi wani nso a wuntimi enyi wani minia ma membu be bumi be so atuatua kasa che fentem fremu amene so no na yes so no mene fentem from mene so no na so mene fentem frem so no tinyi aboya ena mpanisi kuntumu a yebetwade esum osono afidie no enye na kwayase na de obebua me yakon mu no osono tofe ma bua bia tumi bonu bi yesi baabi a osono ananti afa no eho ye kwan osono bebi osono weda no dompe mpa hoda eni osono mpensu gu apataku ni ma wo hoi omo yakom mini yi hwe uku osono wonye wo ma obi bia e de be sam wo satonamu yesi de oku sono ede tu ni fie so mo obi nwibie no kan ampa ni fie da sa na hoka ayo minia osono tia fide so hwan bio ya no kuretro do na osono se koto tiasi osono be ko so anu nsufi da wa ko fa koto be ba me di koto so muje meje wa koto oyo bibini so to je ma na so chimo na odani obroni yesi koto onu adwe ochi adwe ototo adwe se masi en fere so de koto beti so ma mi so mi fere se mebu mu akire no ana esi koto no so ode abufuo so de ensomu otena pre okoto di mirika wura ni bom obopim ana yesi ube asuo mu a ana wo se koto bom nso enwale nsu akwanwe kwanye ne bebi okoto dawo yesi awura mu koto wanya supamu ananti na da bia ne hu fi no mini yin abua se oni mapata abata also be ko mirika chi okoto anya sase prada so ana yesi yo tu abura koto bom mu no nso enche no atu nsuo aho chin na abubu akokohwedie ana so kisa ko wura koto bom ana koto se okusie na obejeja no ama oprem na age ne bo aboso na enye ono koto abuo koto o si won priko nti won na mona na sese gwa hye na echi sa adansie nti na koto nsusu otubon a ode ni sasha no nso yo se sa na wo kade a ubu koto kwase a na nyankopɔ hwe wade jewum mami nkanche se Ghana fo ma kuku ema omuye nyansafo kuku du fo no omo na ochi okwabrane bo na pressure de bokoto apre no yo minia mami nka that was not assese kachire me be eni atibeti ade bia ntokwankwe a na yesi obanyansafo yebu no be ne enka na sem no anuma oche wosoro a ojebuo bia no ma pe no owuda se nsu eche otuo ma yi nka yesi toa nso emo ye ni ewu empaitinti ebono de kutia ne amaniema hu nso antini ekosunsun sole wawie mawie yo minia mitie utie mi angaje
Chose obekum ni wura jane nkono ebe hu ni obedi kan pro men kan che sese wo hwa soso a wotimi mfa ntoto twu ma ne yi won a omo sabomba no no mo ni ni omo hwe ayo was ana atwu so emiru a yempam ne danta obia a o mpe na egwa reaction o se mi wura o wi afapa no fa prime fa ni asem kan o se be ma no eben oba so no eben obia a fin tu no aware ase no tu banchi a wondua oba so ye so pewa etuo da konkro banchi duampo da kon bunu dobro ba na atunta wawie mawie ya so woni mo obia me obia di da obia de so ba na se obia wuye nkwana se nye de na ye ntumi nka nchina ntimi na etumi bisa wana etumi kon eya no kuretrodo na so mpanisi nkwan yenye de ye de nchine ena edi na waye nkwan ma nchina atwemu ko san so ba na yembo mo wakosa punso aba na se wo so nchine boto na wo nampon na se frito mu a brabe na ewom punso ko manum na nye nchine nkwan nchine atwemu ka che ma men gancho so hia mu okua man die na se nka wo na awe nkatemo no a ka akoya kan ato dadaada akukọ hwidie benu ko hia obi menkenfu ma fu no ba omu kuna se fu no ba mu nya bo mu tu ko yesi akukọ hwidie kwa achiwa okwa atwumo wa nkwa atwumo ina se ko akukọ nemu na so ko tu se akukọ hwidie oja so na jara yam hihie yesi o sekete kro ma chachafo benu a opatanto kwa prenu ayo hwe upa machacha na to manya ni oni hu sire ntia yesi aba ye de boba fan no sabi ye de kire no aba ye de bo enwure mu agosi mfa mbo fi aboya ena yesi aba ye de bo tachi no so ye de bo ban ye yie minia ye utie mi tie o hwe obia wudi ututwa be mampu ya wudi tupa na yi wano eye no kure yesi ko nsuo ena gba hina ayo gware fo ya sana nsuo to ena yesi abra si yandunso adwa na enye bra ye dware o ye chemra se mo obi ansu kwa nye okurafo o ena yesi okurafo nso wa ma usumu anya din a ye hu mobo ayo minia se wo ware okunani na wo mbo hu mo de odi samampa twompuya eye no kure sabi yesi wo de besiesi wade gafa koto dwan na ye no ayo ogwam berma na saponchi berma o se nechiba oka ho se ni mame wo no yesi aponchi bo huri ko so si fom se kimu a asem o kan se ni eto na yin ono aponchi berma o se won ko fa obire na abegina yi fare na obefo ni mame sa ba ni refi se ni mame su ni papa yere ke di kusi se enfumu fanti na brechire ba be de no na mo nhye pieto na waso kete okwam na makoti ma mi no hina na wa yimfunzo na so ko to odun sofo no sina dade ahemachi yemu sense asuo na de na ayeyi sa wuje bebi junso na wa yimframa boni na wo hwe wachi na obi amba na wonya mfaso mpenye bie ka che anwo fe junso do afodo upe baabi na wasiesie ho asema baabi nyunso na be de na nka uji baabi eje na se uwi a no adwunso afa hu emfa me ho abetin afisu se na ko afefama se na ko soro epia o abusia ka che anwo fe na mni na wie ni ka chire yeyi chiame epew usia oberema asoreba odwunso fu ofuru sise ewiri didi na wabo ho mode eti abusia enne ya di besia muni achi ebende bebre wo ho abebufo na eno mo peace 104.3 no ebe san do mu nyina bremu eti nchia no ye den